elong elung. Doa Suwijaya doa ada nih. Takonen. Hayo. Bahasa Cina. Orang dari mana pagi-pagi malam-malam sampai di sini? Dia takon beli udang ini celapa dat lu nenek. Jero sujati nih jero anak lanang sarang udah tiga wentane dikiring tengah halasin dado si tiang muning guru mau tano. Orang. Silo kan. Orang. Tadi gitu. Nawakan didang nak jero istri. Didang niki wanta parekan saking jagat penepi siring. Yang politika meriki ke tengah ngalas. Jadi ngerara nemadan ulam suci. Jero kalian sarang kali uning nemadan ulam suci punika ring dijo. Bang apa sih? Bang ngemit tuh. Rago bilang suci nado dia. Jero saking nepi. Jari jagat penepi siring ngirengnya ratu dua gong penjenengan Bondowoso. Ya ngarara beli ulam suci. Kelaman beli genong ngarara ulam suci. Mapan ring jagat didange wenten karyo. Nah, niki kita meriki boleh kita ngarah ulang suci mangga jangkap ya nganti ngerikorin jagat puri. Pangidang memargi antar labda karya si Daning Dong. Ini yang tiang dumun yang beli nagen yang madaan ulam suci mulo tiang yang ngomit isin alas ini. Ke walau ulam suci pinako buburon ane paling pingit sing nanti ngawang-ngawang. Yang mulai sekan beli ngangoyanyo bekal bang tiang ke walau yang ngidang beli nyaut ng patakon. Patut jero beli mai jak telu sing nang beli ngabocana, sing nang beli ngabot pejati ya mai. Sini ngabo gede-gede po. Udah sekolah kasih ya mai. Nah, Abu penakon. nah ini kan pang sing pocol yang mai pang sing pocol aku jak lu jodoh ning penepi sing mai ke tengah halase. Apa yo ada jawab pertanyaane kal cawis. Nye nawang dua, nye nawang bisa Bisa nyawang. rezeki. Iya jelas. Nye nawang. Tapi petaken jero sekali. Dari tidak betaket dari sarang maka tiga. Nabi sane paling ingat di gumi ya. Pun pelagi. Ane paling yeng di guming. Ane paling yeng di guming. Apa? Pinjam uang 100. Apa pinjam uang 100? Man? Aduh, Siapa? Ane paling tanaman. Ane paling yang dijagate. Tua sing ada lem bapo akaso. Di bapak kakasa. Paling yang di dua uyong. Pilih apa benar tak konang nak ni? Paling lebih benar dong. Bapak akasa paling ini bener gitu. Iya benar. Ya benar. Paling yeng apa? Paling yang. Nek malun, tuh mana besek nak ada Benda dua ada tak perlu ada pertanyaan Nah, bensin apa nih paling bahan di gumi nih? Paling bahat di guming. Apa yang banyak? Maya hutang. Jadi Pilih yang ngidang, maya sing ngidang. Coba. Bahat maya hutang. ada nih bahan di gumi. Kene ane paling bate di bumi ne gunung. Boleh. Bensin kemana kesempatan di nyawang? Ane paling bate di bumi sing ada len. Apa dong? Ibu Pertiwi. Si Adong idang angkat Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Oh, Ini di beten. benar. Idang angkat. Nah, Ada dua benar. Oh benar dong. Nah, bensin kan dia yang saja bisa nyawang kalbang ulam suci. Apa kene paling becat di gumi nih? Ane paling becada di guming. Pesawatnya tempur. Boleh. Peleh Ci. Mana, Bang? Aneh paling becak di gumi ne munyin pisago mau tangcak. Sih. Oh sing ya. Senang cine. Munyin pisago. Ane bau ing bapak kaso bade Ibu Pertiwi jadi paling becak tuh. Ane paling becak teh ada len tua pikiran. Nah, Karena berpikir tes. Idap. Idap. Paling Paling becak. becak. Oh, kayak jadi sebuah apa ida nyok pertanyaan jadi apa benar. Ulam suci. nih, bapak beli sekon bisa nyawes papi petakian dia. Benar. Nak kelicen dia ulam suci sakit walau. Oke dong. Sedulu nih kong, singgah malu ke pondok tiang nih. Mungkin mang kopi. Oh, tawannya beli lenjo nih. Olingjo main di sini. Kanya. Man, jadi nih madan ulang suci. Bidang ragon apa tuh daya Benar. putang yatnya di penepi sirih. Kadit ditah Raden. Penjenengan Bondowoso. Penjenengan Bondowoso. Nyoy. Jadi kini Oh. singgahan malu itu. Singgahan malu itu. Nah, Oke. ini singgahan nih. Singgah. Malu nih. Itu masih sekolah gitu. Lunas mau pamit. Belum mau pamit nih, Dani.
silarang sami aing hide dane silarang sami asapun itu di tiang presiden akhirnya ayah arane mangkin ya di jauh dan jauh mandur sana nonton mandur ring arso sana nonton mandur ring aratu silarang sami di tiang lunas gangreuna sinapuro di tiang kan kudu muda tunane we pernah kekirangan di jalan jadi gini usir mau pamit lumpung Semarapuro hirang langkung di tiang lunas Sinapuro di tiang Urah Banyok Di tiang Gampil, di tiang Tuki Di tiang Delolen. Di tiang Okaliku. kami dari Mojos Polres. dulu saya mau pamit. Om Sandi Sandi Sandi. Oh. Oh ini